Teorija o ravnoj zemlji polazi od ideje da je zemlja ravna ploča umjesto sfernog oblika kako naučna zajednica tvrdi. Ova teorija je postala popularna među nekim grupama, posebno kroz internet forume i društvene mreže, iako nema naučnu podršku ni dokaze. Pristalice teorije o ravnoj zemlji smatraju da je zvanična nauka deo šire zavere čiji je cilj da sakrije pravu prirodu zemlje. Osnovni principi teorije o ravnoj zemlji Zemlja kao disk. Po ovoj teoriji, Zemlja je ravna ploča sa Suncem i Mesecom koji kruže iznad nje. Uobičajena verzija prikazuje Zemlju kao disk s centrom na severnom polu, dok ivice diska okružuje masivni ledeni zid, Antarktik, koji drži okeane na okupu. Nebo kao kupola. Zagovornici ove teorije često veruju da iznad Zemlje postoji kupola ili čvrsti svod u kojem su smeštene zvezde, Sunce i Mesec. Kupola je prema njima fizička barijera koja odvaja Zemlju od kosmosa. Negiranje gravitacije. Mnogi pobornici ove teorije odbacuju gravitaciju kao objašnjenje zašto stvari padaju prema Zemlji. Umjesto toga, neki tvrde da Zemlja stalno ubrzava prema gore, po stopi od 9,8 metara u sekundi kvadrat, dok drugi koriste alternativna objašnjenja. Lokalna svetlost Sunca. Po ovoj teoriji, Sunce je mnogo bliže i manje nego što nauka tvrdi, često samo oko 5000 km iznad Zemlje i funkcioniše poput reflektora, osvetljavajući samo određene delove Zemlje. Objašnjenja prirodnih pojava prema teoriji o ravnoj zemlji, izlazak i zalazak Sunca. Pristalice teorije tvrde da Sunce samo nestaje iz našeg vidokruga zbog perspektive dok se kreće nad pločom. Lunarna i solarna pomračenja. Veruju da se pomračenja objašnjavaju prisustvom nevidljivih tela, koja prolaze ispred Sunca ili Meseca. Letovi aviona i GPS. Mnogi pobornici veruju da su globalne navigacione mreže, poput GPS-a, lažirane kako bi prikrile pravu strukturu Zemlje. Razlozi za teoriju zavere zagovornici teorije o ravnoj zemlji često tvrde da se istina o obliku Zemlje skriva od javnosti zbog zavera vlada, svetskih agencija ili čak religijskih i filozofskih razloga. Smatraju da globalisti kontrolišu znanje, držeći ljude u neznanju radi manipulacije i kontrole. Naučni kontraargumenti astronomija, satelitske slike, gravitacija i geofizika svi potvrđuju da je Zemlja skoro savršena sfera. Zakrivljenost Zemlje se može vidjeti sa određenih visina, a gravitacija funkcioniše u skladu sa sfernim oblikom planete. Globalna navigacija, klimatski uslovi, vreme, kao i fenomeni kao što su pomračenja i vidljivost zvezda, daju dokaze u korist sfernog oblika. Iako teorija o ravnoj zemlji nema naučnu osnovu, njena popularnost na društvenim mrežama i među određenim grupama ljudi pokazuje koliko su teorije zavere privlačne kao oblik pobune prema zvaničnom znanju i autoritetima.